Hrvatska, jezik i kultura. I ništa, danas ćemo pričati od kiše. Kiša je napravljena od mokra voda šta pada iz nebo. Idemo vidjeti. U male škole kad kiša pada mogu se puno stvari napraviti. Kao u sobi može se jest, leći na krevet, spavat i pričat s prijateljima. Napraviti puno stvari kao crtanje i ovo.